Maya payapak po kaya kayongan. At yutana po king ikanan ng Domingo ning karaniwan a panahon. Kambeda po ning kaya katamang pansariling kapag nasan kaniting misa, pakiyabetana po ning makatuking intentions. In kapasalamatan na po di Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Mayor Rodencio and Mrs. D.C. Gonzalez, Sally Francisco Seller and family. Kapasalamatan na naman di magmasusi kingan Aldoning Karelang Kaibaitan, di Oliver Torres, Reverend Father Ivan Ray Torno, Reverend Father Jeffrey Louis Maghirang, Julie Ann Rosarito. Para kang anibersaryo ng kanilang pang-ordain anting pari, Reverend Father Ramon Macasyog, Reverend Father Francis Dizon, Reverend Father Winifredo Santos. Special intention, Father Fernando David, Father Ryan Sumang, Father Raymond Reyes, Mayor Teddy Tumang, Engineer Jesus Monsalan, Villamor and Rosalina Tolentino and family, Dietz Anita David and family, Norma Pajardo, Federico Mandap, Emerito Barrera, Ning Torres, Gemma Lumba, Ariel Osepina and Joshua Joriel Macabali. Para king malalagwang kapaldanan dari, Felipe at Corazon Pajardo, Elmi Ronquillo, Mark D. Kleiner Bayani, Rolly Bayot, Celia Lagason, Monica De Leon, Rosely Montemayor, Belia Trinidad, Mark Antonio, Virginia Sumawang, Ranilo De Irit, Leonor Salazar, Charito Obsequio, Espirijon Kayanan, Joy Manalo, Michael Alfaro, Alaysa Reintulio, Novenario Ignacio. Para king alanagang kapainawan, ning kaladwa dari Domingo Senior, Alfredo Senior, Domingo Junior, Lisel, Carmelo, Dolores, Susana, Romeo, Arnold, Jerome, at ding maldang kaladwa king purgatorio. Ingkya katampong kapag masusyan, panimunan niya pong Reverendo Padre Albert Benedict Soliman, OSA. Ini
agyuning ipa, ampon ni anak, ampon ni Banal na Espiritu, ing grasya na Ginoo tayong Kristo, ating luguning Diyos, ating pamakiagom ni Banal na Espiritu, mantabe kay kayo. Anti mo yung sadyatang gagawan, balang Domingo, mayap mo yung pasalamat tamo, king Ginoo ka rin sablang kalang, magpikalob na kay katamo, king may labasan na Paromingo, may labasan na pabulan, at ngayon ka rin sablang kalam at tanggapan, umetang tanggapan, kaniting Aldo, at kaniting daratang Paromingo. Sukat mo yung ipakita mo ng kapasalamatan, kikatang pamakirake, kaniting misa, king dulang na ning amano ning Ginoo, at king dulang ni Eucharistia. Iabe tamo mo ng karikatang panalangin, ding sabdatang kapasalamatan, ding sabdatang kayaduanan, lalo na rin sabdata din kapatanda mong ena makaras kay ni pasamban, pangatita mo naman ding sabdang masakit, ding sabdang kadwa king purgatorio, umeta mong ganakan kaniting misa. Ngayon kapatad, sisiyanta mo ngayon irikatang kasalanan, batang maging karapat dapat magmasusi, kariting banal na misteryo. Magkumpisal ko, Diyos, sa may bayan ko, at kaya kayo kapatid, kung may kasala akong inisip, mano, at tapat at niyalo ang ulan. Ngunit tayo panagapupok ang Santa Maria, kapilang Magpere, karing sablang angel ng Santo, at kaya kayo kapatid. Ing Diyos, sa may payong totoo, pakaluluwa na katamo, at ipapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king die alananga. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. Hoy pangatsubanwa, ing malugod ng tangkaning kay kang kabyasnan, mi katawan niyang tao pang Kristo,
At binayo ng kasalesayan ng ketawan, kapamilitan ng kautusan na aking laganapalugod. Iyan inagnasayin ke kang kabyasnan ng pamanupad mi king ke ang kautusan. At iatad na yung ke kang kaligtasan ng gakaring siko tining yatu. Itiyaduan mi kapamilitan ni ginuming Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambemo at ning banal na Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Pamamasing ibot, kinlibro ni Propeta Jeremias. Nga nang sasabi ng Ginoo, isumpake ing ninumang taong manali, king kalupa ng tao, king sikanan ning kalupa ng tao. May ngariya king mababang tanaman, king disyerto at tutubo, king malanging kaparangan, king gabo na malat, aalang bitasang tutubong tanaman. Alang bitasang kayapan, amapalyari kaya. Dapat panuwanan kay ing taong manali king Ginoo. May ngariya kindutong atutubo, lele na ning batis, at miraras la kindanong ding wakat na. Eya tatakot, potang ingkaleldo, daratang. Uling manatili lang sa giwaring bulong na. Eya maliligalig, ning emumuran. Manatili pamuring, mamunga. Ing amano ning Ginoo. Mapalad na rin taong manalig king Ginoo. Mapalad na ring taong manalig king Ginoo. Mapalad na ring taong manalig king Ginoo. Mapalad ya ing taong makirangdam, king yuyusok da ring marawak adaraptan. At makikiyabi, kin dapat da ring makasalanan. Ni makiluklukan man, karetang alang Diyos akatawan. Maburi na lang pibule-bulayan, ding kautusan na ning Ginoo, at kayang iyagkas, aldo o bengi man. Mapalad na ring taong manalig king Ginoo. May ngari yakin dutong at tutubo, lelening danuman, at mamunga tingkeyang kapanaunan. Sa giwalang parati ring keyang bulong, magtagumpe sa blanang daraptan. Mapalad na ring taong manalig king Ginoo. Dapat ding marawak, elang makanyan. Sepulawaring pipait-pait na ningangin, potang datang ing pamanukong, ding mga rawak ataw, mitalakad, alila. Niretang makasalanan, king katipunan da, ring makatuliran. Mapalad na ring taong manalig king Ginoo.
mamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Kapatad, antinaning ingkya kaming panaral ya ing Kristo asinubling mebye. Makananurang asa biring mapilan kaya kayo, king dingmete ela subling mye. Uling nung dingmete ela subling mye, ikristo man eya sinubling mebye. At nung ikristo eya sinubling mebye, ingkya kayong kasalpantayanan alang kabaldugan, at atsyuko pa king pamikasala. Mga baldugan mo naman, king ding meniwala kang Kristo at mga matena, ela miligtas. Nung ingkya katamong kapanayan kang Kristo, para mo king iti, itamo ring tawong dapat kalunusan dili, keti king yato. Dapat ing katutuan, sinubliang mebya i Kristo, at iya ing katunayan, king ding mete, sublila namang niye. Ing amano ning Ginoo. Alleluia, 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 alleluia. Tumula kayo at magsaya, maragul ing ablas ang makapanaya kaya kayo karing banwa. Alleluia, 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 Ing ginuman tabeya ke kayo. Pamamasaging may pabalita, agpangkang San Lucas. King panahon na ita, kinulda siya Jesus, king talimundok, kaya bera din kayang apostol. Mira siya king kapatagan, at disna nala ka rin ding dakal karing alagad na. At ilo naman ka rin ding dakalataong menibatan king mabilog a Judea at Jerusalem, at menibatan ka rin Tiro at Sidon, ning adwang syudad king bebe ning dayat malat. Dinawe na lang Jesus ning kayang alagad at ngana, mapalad kayo, ikayong pakakalulu, uling ke kayo iya ang kayarianing Diyos. Mapalad kayo, ikayong danupan ngeni, uling mipakabsyan kayo. Mapalad kayo, ikayong tatangis ngeni, uling mipamatulan kayo. Mapalad kayo ng pikakasaman ta kayo sa sakwil at pamakarinayan at pamanyabyan marok uling uli ng anak ng tao. Tumula kayo, bota mapalyarin na ita at magsaya kayo. Uring maraguling ablas ang makapanaya kay kayo karing banwa. Makanyan kabuding depatanda ring karing ang pipunpunan karing propeta. Dapat kalulo na kayo, ikayong mabandingeni, tikman nyo na'y kanawan. Kalulo na kayo, ikayong ating labis-labis sa pagkabiye, uling tumanok kayo. Kalulo na kayo, ikayong sasagakgaking tula, uling tumangis kayo. Kalulo na kayo, ikayong pupurian daring tao, uring makanyan mo naman, ing pamipuring depat daring pripampunan da, karing eto tong propeta. Ing maya pabalita ninggit mo,
Pamustata na po, Kenny. Na pumatula rin aliwang tao at may kabakasyon niya yamo. Ala akong bakasyon kasi kay Pasko. Uring busy ka rin king Cebu. Lalo niya yung last month. Kami rin may muntukan. King pamagsadya king piyesta. Ning Senyor Santo Niño. Karing king Basilica king Cebu. Niya mapagal. Niya minuli ko pa. Dikwan ko la pa. Rin kayabi kong pari ka rin. Bahala na ra pa ka rin. Part na ning ministry mi, king Basilica ning Santo Niño king Cebu, alos aldoldo laring kumpisal. Usually, Tuesday to Thursday, ang pobalang Sabado, ating kay kumpisal 4 p.m. to 5:30 p.m. Pero nung Biyernes, 8 a.m. to 12 noon, kay ba 3 p.m. to 7 p.m. So, mayari pong I imagine, nung pilan laring tatangis, pilan laring magreklamo, daramdaman milangan. And kidding aside, daramdaman ko na nga rin sablarang sasabyanda, laban karing-karedang katubali, karing-karedang kayabig yung negosyo. Mamatula na keman, dakal mo rin ding mamagumpisal ay anak. Pero usually, ating metong dahil sangkan obat marakadaring mangumpisal ay anak. Umay na lang mag-board exam. Niya, burida, clear mind la. They want to have no baggages when they take their board exam. Sinyari sabla, gagawan da. Si Simbala, Pables la karing gamit da, lalo na ring lapis da. O sima, pala ko pang kakakit king sobri da. Pala ko pang kakakit malutong brief pa pompante. Pero yung aliwa, di sabla pa, bables da. Yung aliwa, bisala talagang mandilo king holy water. Pero yung aliwa, masaya, matula kami, mangumpisal la. And all the stories that we can hear, ring aliwa, first confession da pa. Ring aliwa, in last confession da pa, first communion ya pa. Pero matula kami, uling akakit ni, manahalig laking Ginoo, na sana, nung nanumaning mayaring resulta, nanumaning lumuwal resulta king karedang board exam, gawa dahil karedang agyo. At may dinapit laking Ginoo. Niya minsan mangutang ko kareda, dahil na pabendisyon la, manalig kayo king grasya o king swerte? Kasi nung manalig ka king grasya, okay, sundo tayo. Pero nung manalig ka king swerte, ang poring aliwang gagawan da king mag-board exam, patasala karing lapis, karing board passer, na ano pa rin gagawan ng aliwa, pututan de kano ring lapis kaya rin board exam, manyulod na dapat kule maluto, tinandadalan kule maluto kano for good luck. O na naman maniwala king Ginoo. Sideline na yung Ginoo, mas maniwala laking swerte. The same time, dahil naglalawin mi, karing papabless, karing gamit da, karing king Basilica. Kami king Basilica, we're quite vigilant against the blessing of Santo Niño de Cebu in green. Uling maluto talaga in history. Nung Santo Niño de Cebu, green. Karin ke makaproblema. Pero nung Santo Niño de Pragang green, ay tindiyan tayo pa. Kasi mama green niya minsan. Pero yung aliwa kasi, gagamitan din susulod ng kulay green kay Santo Niño. Uling swerte ka no kay negosyo. Paring aliwa, at yung pang Santo Niño, kay karedang stores, at yung pang kasiping a lucky cat, ding makanya na pusa. O yung kutang, nuko manalig, king swerte o king grasya, na yung Ginoo. At yung kutang. At mo rin masasaring pulseras. At mo rin sasaling dosing prutas sa pabilog, kay ba't naman mapakan king New Year. O matdata na mo, salita na mong ubas, agisan tapa naman, lampas na pandosi. But all these aside, there is that fundamental question, anting Katoliko, anting Kristiyano. Do we rely on God more than on the things of this world? Manalig tabak king Ginoo, migit king sabla. Nakwas pa ka rin sablang bage, as suggest na yato. O nga kakita mo king mumunang pamamasa sa ating ebanghelyo.
Ang propeta Jeremias sinabi na, isumpa ke ing ninumang taong manalig king kalupa ng tao, king sika na ning kalupa ng tao, at manalig king Ginoo. Ano po rin ang sabianita? Alata ng dapat gawan, ating tao, ating dapat mo rin gawan. No ating tang obligasyon, gampanan tayo. Ating tang katungkulan, daptan tayo. Pero aliwa itang uli ni sablatang tatanggap, ni sablatang kabiyayan, sablatang tatanggap a success, tatanggap tang benefits, akakalingwan ta na yung Ginoo. Ita yung susumpa ni Propeta Jeremias. Makailaliwa ni kikatang awos anting Katoliko. Uling ita mong Kristyano, nung ita mo ay awos tang anak na ning Diyos, magita mo namang anak. Kalupa tayo sana ring anak. Manalig, kingipat ang atsubanwa. Ito yung panuanan ng Propeta Jeremias. Panuanan kayong taong manalig, king Ginoo. Nabistaman, nanuman ning tanggap ko, nanuman ning eko man natanggap, nanuman ning sabihan na rin kasalang ko, nung king Ginoo ko manalig, eko no naman, eko no naman. I have nothing to fear. Uling yung Ginoo yung pastol ko, yung panaligan ko. O kaya mo naman sabihan ng Ginoo, ikakatang ebanghelyo. Mapalad ding pakakalulu o ning kareda yung kayarianan ng Diyos. Mapalad ding danupan o rin mipakabsyan la. Mapalad ding tatangis o rin mipamatulan la. Mapalad na rin pikakasaman o rin ning anak na ning tao. Uling ila, manalig la king Ginoo. Ding pakakalulo, balo da yung manalig king Ginoo. Inya sabihan da, mas malagwa king taong pakakalulo, ing miras king banwa. Uling balo na nung nano ing manalig king Ginoo. Balo na mo naman ding danupan nung makanano ing manalig king Ginoo. Balo da ring tatangis ing manalig king Ginoo. Uling ela mag-focus ng nanong atsu karela, ela mag-focus ing bieda king nanong may wala karela. Alam problemang tumangis lalo na nung ating mete. Dapat uli ing bieda mo makasentro yaket ang taong mete. Inya marakal kay kaming pares sabihan mi, pasalamat tamo naman king biepi kalum na ning Ginoo. Kapamilya tanin kay kayong hingkay kayong kapatad, hingkay kayong kaluguran, amiyangon nebye. Dapat sabihan na ning Ginoo mo naman, kalulo ring mabandi, kalulo ring labis-labis pagkabye, kalulo ring sasagakgak king tula, at kalulo ring pupurian da ring tao. Nung ila, mabandila karing sablang bagay king yato, dapat kalulula karing bagay ang mapantungol king Ginoo. Kalulula ring taong sasagak kang king tula, matula karing sablang bagay, kaya king yato, dapat alalang akarapat karing bagay makapaintungol king Ginoo. Uling dening tulang areni, deting dangalan areni, deting upayang areni, ela maglambat. Deting katungkulan areni, nung makanta ka rin makasento rin kay katangdiye, ela maglambat. Lungkot tamo rin, tumangis tamo rin. Uling deni, mawalala, itamo mawalala, pero yung kaladwa tamo, manatili rin. Ining metong challenge kay katamo, metong panagkat kay katamo ng Ginoo, lalo na kay katamong ating katungkulan. Kani kay katamong lalawi, manton pa, king karedang tula, kay tiking yato. Sabi na minsan sa Agustin, imetong karing kayang sermon, a man cannot be a bishop if he loves the honor but not the task. Mayaring maging obispo itang metong tao, nung buri na itang dangalan na ning obispo, dapat nagampanan ing kayang katungkulan. Challenge siya mo rin kay kaming pari. Nung kami, ating mag-greet kay kaming among, kay bat agagampanan kay kayong obra anting pari. Nang na kay mangadi, na kay magmisa, na kay lalapit karing tao. Challenge mo rin karing pamilyado.
Nung buridaring tao, atin lang baby pero atin lang tinang baby pero sesesen ing anak. Itang burida mo itang feeling, the good feelings of marriage, but they don't want the obligations of marriage. Lalo na in the context of today's campaigns. Nung buridaring tao, miyalala. Kaya ba't nung miyalala, akalingwan do ring sablaring penga ako. And that's the challenge for them, and that's the challenge for us. Itamo mo naman botanti. Nung burita mo at itangatanggap, bata lang iboto. Kaya ba't nung ating medyaring masanting, uli da rin kay katambinoto, paneta sisisi. We can still undo the cycle. And that's what it means to be blessed. To rely on God above all else, kesa karing bagay kay tiking yato. Itang manalig taking Ginoo, bistaman, malako, in kay katang obra, manalig tapa mo rin king Ginoo. Bistaman, ating maroka malyari king kay katang relasyon, manalig tamo rin king Ginoo. Bistaman, malugi tamo king kay katang negosyo, manalig tapa mo rin king Ginoo. Agyamang sabyan na ring tao, nano man kay kang pamanalig king Ginoo, ala na mga karapat yan. Dapat manalig tapa mo rin king Ginoo. Itayong challenge kaya katamo ating Katoliko, itang challenge tamo ating Kristiyano, dapat itong tanggapan tayo, nung tanggapan tayong manyaman, iting kaya katungkulan ating Kristiyano, ing magita mong anak, harapan ng Ginoo, then maging matula tamo. Itang ing biyeta mo, makabasi, karing kaya katang sweldo, ing biyeta mo, makabasi, karing mood na ring tao, ing biyeta mo, makabasi, king kaya katang emosyon, nung matula tamo ngeni, nung ing biyeta mo, makasentruya, king Ginoo. Deningan agawa tamo, deningan akakit tamo. Dapat nung agawa tamo ngeni, agawa tangan deni, nung itamo, manyad tang sao, king Ginoo. Inyang kaniting banalamisa, lumapit ta pa si bayo king Ginoo, anting meto ngay anak. Lumapit ta pa si bayo king Ginoo, anting yung kay katangib pa. Yaing mamye, yaing talapamye karing sablang bagay mayap. Yaing babye-bye, at yaing biye alananga. Panuan na katasanan ng Diyos sa kayang pakaluluan, ngenit manggaman king alananga. Amen. Sasalpantaya ako, king Diyos, ipamaypayang tutu. Di na lang king banwat yato, at kang Yesu Kristo ang anak ng bugtong aginuta mo. Pengagli king ubayan ng banalay Espiritu, ibay kang Santa Mariang Virgen. Di nasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pa ako king krus, mete at mikutkut. Tinipaya karing mete, king katlong aldos, sinubdi ang mebye. Epaitas siya banwa, makalukluk wa naning Diyos, ipamaypayang tutu. Santa Iglesia Católica, impamig sa Bakdaring Santos, impapatawa da rin kaya sa, impasubira mieding mete at king bien. Mapalad tamo yung makapakisan metong tamo karing pakamalan ng diling Jesus. Makisan metong takareda, kayang kekatang pamibyebye, at kabang natamong manalangin, Ginoo, pakiramdaman me ing kekang balayan. Ulitan tayo po. Manalangin tamo para karing anggang kalulu, karing alang kwalta, ding alang kapanintunan, ding mi pagkaitan king karelang kalayan. Adwanta king lipunan, ing tanggapanalo antimonong makanano lang matulang matanggap king kayarian. Iniya nga tamong manalangin. Manalangin tamo para karing anggang daranop, danupan king pamangan, karing kakaluguran, king katuliran, king kapayapan,
Mawadta para karelang lugal king dulang, daring tao, antimonong makananulang luklok king dulang ning Ginoo. Inya nga tamong manalangin. Ginoo, pakiramdaman. Manalangin tamo para karing tatangis, dingdigpan ning sakit, kayalan palad ning pamanalipusta. Adwan tamo, inding kapararang tao, di nandong sangkan tumula, antimo ing pengako ng Jesus, karela. Inya nga tamong manalangin. Manalangin tamo, para karing pikakasaman, ding taong mababa antas apami biye-biye, ding ating kapansanan, ding taong alang-alaga, adwan tamo, ing tanggapano ning balang metong, antimonong makanano nung gelangan Kristo. Inya nga tamong manalangin. Ngeni adwan tamo iti sarili tamo kapag nasan. O Diyos, king kalukan ning puso mi, manalangin kay Keka. Tanggapan mo kami king kekeng kinan at king kekeng kapanayan. Ipayabot mong tanggapan miya, ing metong at metong kay kami. At tayran mo kami king ligaya, ning kekang kayarian. Ban ni biyebye king lugod mo, kapilan man. Amen. Sa
Manalangin kayo kapatid, balingkakot kayo kayong daon, matanggap harapan ng Diyos, ipambaypayang tuto. Hoy pamingmiglalang, nagampanan niya iting pamagdaon bilang kapamintuan king kekang amano. Linisan na kesana, ibayo at tayran, painturo king alanang gaming kayablasan. Itiadwan mi king lagyo ng Jesus sa ginumi. Ing ginuman tabi ake kayo. Iyat na yoring puso yun. Pasalamatan tayo ang ginawa Diyos sa ginuta mo. Tunepin, karapat-dapat at matuli, ing pasalamatan na kaparati at tuman ka rin hoy pa. Diyos hingalananggad lubos mayupaya, at syuke kain ke kaming pangatsu, pangimot at pangatao, king pamibiyebiyem ming aldo-aldo, daranasan ming ke kang lugod. King lugod mong tenam, king metoyato, binyenin ke kang anak, king Espiritu Santo, king bidang mo munang bunga, babye garantiya, king akayabe mo kami, king siping na kapilanman. Ulinita, kambering sablang kora ring anghel ka rin banwa. Daradit ming kekang ligaya, lain makyabe alang tuk ng babye kapurian keka, at naming kakanta. Tune kapin banalo ipa, igang panibataning sablang kabanalan. Uninita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ay king Espiritu mo. Panparake kami, malyari ng katawan at daya ni ginuming Hesu Kristo. Bayami daon kusang lupin pamaylas at kamatayan. Kinwaning tinape at pepasalamat yakeka, pirasune at binyene ka rin kayang disipulos nga na. Tanggapan niya iti kongan at kananye, iti aing ka kung katawan, amidahon para ke kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan, kinwaneng kalis, pasibay ang pepasalamat keka, at binyeneng kalis ka rin kayang disipulos nga na. Tanggapan niya iti kongan minom ko kaniti, iti ay kalis ng kanakong daya, daya ning bayo at talananggang tipan, ami bubu para kay kayo at para ka rin sablang tao,
Bangketa mi patawaran laring kasalanan, daptan yeti bidang kapigaganakan kanaku. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Cristo Medea, Cristo Medea, Cristo Inyangin igakanakan mi ay pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ng anak mo. Daraw niya keka iting tinapining biye at ing kalis ng kaligtasan. Layo ning pasalamatan keka, impepayarihan mo kaming matampang talakad harapan mo, pan sumuyo keka. Mapakumbaba mi pagamwa mo, ki kaming ansanang ni sulusulo king katawan at dayan Kristo, tipo na kami anting metong ng Espiritu Santo. Ganakan mi ay paing Santa Iglesia mo makalaganap king meto yato. Panmiganap yaking lugod kambe ng Francisco kay kaming Papa, ni Florentino kay kaming Obispo at ting sablang pari. Ganakan mula naman di kapatad ming Pepa inawan at manenayang subling miye at ting sablang mayango na biye. Tanggapan mo sana king maligayang mga harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biyala nangga. Ban kayabe ng Maria, ing Virhen induning Diyos. Kambe ng San Jose kayang esposo, kambe ring apostol at ing sablang santos, at inupad king malbong kaburian, king kaya kabaning panahon, purenda kat paligayan, kapaminatan ng Iso-Kristo, kaya kang anak. King kapaminatan ng Kristo, kambe na at kaya, o Diyos ipang may payang tutu, kagom ning banala Espiritu, uparianda kat parangalan, manggaman king alanangga. Manalangin tamong ngayon, mipnong kapanaligan at lugod king ipa, karingamanong tiro na kay katamo, ning Ginoo. Ikabusto kami o ginuking sablang marok, malugod mo ipagkalubing kapayapan king panahon ni, panikasopan ning kekang pakalulu, parati kay mikabos king kasalanan at miniktas king sablang kaligaligan, kabang manenaya tami kambening maligayang kapanaligan,
king panyatang ng Yesu Kristo, ang kaya kaming talapangabus. O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan dalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Emo sa babalikdan di kaya kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ni kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan at pangking kaburian mo, ikang mabibi at magari manggaman, king alananda. Ing kapayapan ng Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. Tamong ngayon, may kakametong tamo, king kapayapan. Niyo'y kordero ng Diyos, niyo'y milalako king kasalanan ng yato, maparad na rin mayayaos king apuna ng kordero. Ginoo e kumatampang tanggap keka, dapat kasmeng amano mo, kumayap na.
salita mo ay gagaling na ako. Jesus, ako'y ilaban, sa'yo ay tumanggap, ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Mapapalad ang nahahapis, ang Diyos ang siyang alim. Ligaya at liwanag ang siyang magkakamtan. Jesus, ako'y ilaban, sa'yo'y tumanggap, ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Jesus, ako'y ilaban, sa'yo'y tumanggap, ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Manalangin kamo. Ginoo, pagaluban mo kayong pamangan iba't banwa, parati kay sanang mitmong danop manaya king tinapining biye. Pagkalub may iti kapamilatan ng Kristong ginumi. Nagtutapos saglit. Mayap aabak po, third Sunday of the month tamo po ngeni. Kalupa na po ning mesambitla kitang circular letter number 28, series of 2014, ni kikatamong Arsobispo. Every third Sunday of the month, atin tamo pong second collection. Kaniti pong bulan, in kikatamong kasaupan, mira siya po king Vatican City para king World Day of the Sick, o kasaupan lo para karing masakit. Kadwa po, adwan mila po din kaya kung may bendisyon na palaspas, ketang milabasa na banwa. Ila pong dulukan tamo kindaratang a March 4. Ating abong mitagan, yang pangaskas da king kanwan tamo, king daratang a Merkulis de Ceniza. Idalayo la po king kakatamong parish office, Bayo, March 4. At nung malyari, ilako tala ding ribbon, stapler, stampita, o floral wire ang makabit karing palaspas. Bayo po ibiyeking opisina. Dakal pong salamat. Mamaya ko rin po dito announcement, ayari tapong tugsagi. May ito rin po karing sangka dapat may kauli ko rin po, mamaya ko rin pong vocation campaign. Yan po. Ring kaya katapo king kapatid king seminaryo, I guess mamag-invite na lang po para kakarelang entrance examinations for the month of February or March. At the same time, ako po, anting representante, daring Padres Agustinos, manakat po rin po, karing sablang lalaki Kenny, from grade 12 until 35 years old.
Nambisa pong magnaso sumuyo king Ginoo king metong special pamaralan anting religyoso, anting pari. Nung isipan niyo po, kaya kayong puso, mababalisaya, bisa yung sumuyo, agyang at the moment, kayo masyadong pala simbangeni, there is no problem with that. Nung ikayo, when you feel something tugging at your heart, when you feel that there is something restless within you, try considering religious life. Try considering the priesthood. Imbisa pong lumapit, pataw lang po at imbisang mag-try mo king Bia Agustino, no ka rin kayo pumiras, at yung kang kayabe, king kaya kang ministry. Kung at imbisang lumapit po ka ako, ay number ko po ay ni 0947-865-0614. Ito po, 0947-865-0614. Kaya po pang chatmate na po, nung bisa pong dugong seminaryo, agyang ka masyadong pala simbangeni, why not try considering the priesthood? Why not try considering religious life? Why not try being an Augustinian? Poto po kaya rin yung misa, tipong may pamiyang pamphlets regarding our Augustinian way of life. Dakat po, salamat. Talagata po. Inginuman tabe ake kayo. Bendisyonan na kayo ning maipayang Diyos, ipating anak ating Espiritu Santo. Ingni sa mayari ne, ume na kayo king kapayapan.